Iya nimbula binaka vikim ni na parang chukumai na singa waraweni kuwa na ve mama ni vai na singa wakarawai mai viti nimbula binaka au nuitaka ni mbula binaka tiko mbula binaka Lesi mbula Isabella mbula binaka na warong chukumai so vai ambunao mbula binaka tausera tarai mbula binaka miserene binaka valevu iya vambula sarchikani ngo singa barombuka chingoi Hawaii iya sa singa madani ko sa singa madani rock binaka valevu vambula sarchikani vi kimni kersar na semati kumaini kuwa na nanda ulutanga chukngani Archaeology of Fiji part 4 ngona kavani wasi ni nanda vitalno tatol sar na ngona se no muchunga na mateni ngona da vitalno kina ningo satu kun talbe ni kuwa ningo saika kavani nanda vitalno tiko ngona kina ona numa meni kuwa dombule binaka miserne dombule binaka Vel Vidali naka Milika Wanga Tine Robert iya binaka valeu Mepakanga tukuna tiko go second ipo ni bakarumbu awasa tukun chuka na vida na klase liu au nuitak ngani menda vilo mani bakaliu weekend talangani tukei bunga na ngauna soar ndo unitaka na kai tu loman right ke kai sombe kai senga baka nindonu sombe na kai senga ni baka mboto baka so na kau tukuna tiko na kena ngoni sala menda vital no kina ronioni vitar taranga me baka ndonu biawe me kuani nangale i vital no tiko na taunda ku ni vital no sa nangale na katuki na biwali sena vosa kundu na kundu iramo iyo ngondo na ngoni sala ni nonda biba karara mataki weekend na biwekani kera sarangani baka bimbi metiko na nonda ndo wirokovi nagaro na bikanda tukuna tumbulu binaka Esivavu mai California tumbulu binaka Sword Excel sayao mai Nisilandi tumbulu binaka na sembatiko mai iyo kung ano kina uker saranga me kakuna baka rumbu na nonda loma ni kalasingo ni vitala noa keba kain dua leva se dunru baka bekan dona ka tiko na kena ngoni sala dondonu menda vitala no kina taru me baka dondonu biau au na loma soli me au na somayani iya keba kau sanga ni kilana kena isau na roi ningai i sule tali ndo tali na yava tali ndo tali na wekangu me viti se me valangi menangai so manatar menda kuangani nda baka rumbu se menda vosi ni bimbevi kuangani ngu kerkere weekend na barong tiko yani vina sombe kana tukutuku no waseti ko na rongo vo rongo vo belete ni soni tukutuku bango semberni me tukunyani bango ne bata bango ni volamata konga kina una numa sona ebe kauna wasea ni sagirongo da bandua sana soli tu ngalala muninga ngolo muni vakandindike nga seno muni vital nombe ka vale muninga vital no tak o dokter ti ko tu kunango wala matu vital no tak mandar ni ndo mandar na vandindike meto da kava sona kena ngoni salvaya rarama batako sa tandoni sa da buli keve sa da lotu keve kerker nga me ko na vosa mbeka ni beiru se ko mbeka na vosa ni bimbevi kwa ngana ngu kerkere ni bikemni sa bonga ngo ruanga na madhawa weekend na kasedake na nonda vital notiko ko ngona kina u bia vosa ni bir na marama barong chukumai ruana madhawa mingo ngo sa week 8 ngo sa kawalu ni madhawa sa madhawa mingo ni kaviwa na madhawa ni mur ni katini kwa sa gochut sarangani nonda vital noa ena bata ko iya na madhawa ni muri kwa tala taraba au na nanumuti ko mendo na nonda vital noa na marama vikim ni na marama ni vitar chukumai na bula nako tako ita bula binaka si teri rarawa ndo bula binaka se mesa tu ivolo binaka vale buna semai ke tau tai na sere weker vikim ni na marama na rona madhawa mingo
mindono non da vitala no me baleta na tebu ni imbe da vitala no takana ave ni imbe na kena do tebu kena do tebu na ngone ni somate se na ngone ni bakamau se na kanambeka ni toribola se dona songo baya endo dak se na bakamama da mbeka so na songo baya sona ngone le ora vitar me be ora kerker mera bulida na tebu ni imbe ko ngani kino na kerena na tua kango choana mona langi marama tau bu maram ni serua chiku sarango misi me okalandi me kerona ga daka bata me daka bata me da vibu kubuke da vibu ke ngona ngoni sale ni we kakata kidake niyo vinaka vale besar vikemni na vitoko ni chukumai wa vini vinak sar vale vikemni na do o bos chukumeni biba ko ngeti sono ngono sa do yalo lai pata sono ngono do rongo da sono bose da butitu ia na non rando biba ngeti mai so au sa do yalo ngangata le mo kakuni yalo lai na buku ni do mbek nga serua rondo bosa sambali mbeka seraba ka rumbu mai ko ngana kino babi di vinaka vikemni ken sare na nomuni vitoko ni chukumai donga na kau pia wasetal ngayon sa chikun na nungu YouTube channel na talano with Dr. T na YouTube. Kaya kau ni oti na kalasi ngore ni ningali raikina nindo oti na nungu kalasi ondo bita daki na nungu video na YouTube. Ya sa chikun talanga nungu kere na baraway mengo ninda na may sotatale ona sana na numa menda sana live mai na YouTube. Ken balmbalo kera vikem ni muni subscribe na nungu YouTube channel. Babini binaka veira kedena 100 tol sanga bulkarua 432 subscribers bikem ni sara na sa subscribe na nongo YouTube channel babini binaka sarani bikem ni sara iyo kla comeback ngaya so na kau binaka tambe wase to manda ena buku ni nonda vitala notiko ena talno with Dr. T dombulu binaka mi Dubai chere mai kili dana sau pambulu binak cukayani Elizabeth susuni koro bulan nako tako akan isi toloi abe babi ni binak talnga be Rosi Dobi Berata batake Susana Tuilau main Fijisan roa interview te kiau na ulu tangani nonte wata ni talano with Dr. T babi ni binak sarbali wirau ni may wasay New Sibeba may vitian sinu ko babi ni binak sarbi kem ni na wanu ni binak ti kumai kena vosi ni biba kalang kangataki. Ia ni kuwa me kasaba kumadal tak cukai ni o tamai rokumbati na ulutanga ni nanda bitalo ni kuwa na underwater archaeology. Se na maritime archaeology. Kono numungana kina me usana wasenga misa ndonga na italo no bakatamba kindua ni underwater archaeology se maritime archaeology. Na nanda bitalo na marama na tubanimbe nangaidaka na ruana oti utalo mo rutal na marao. Santonu ya bikem ni na marama ni warong tikumai naging duanga na nonda nguna nga na marama nakabali me bakanga na bitan no ada katiko na madaw sawoti bunga sarara bitar me biau na nonra kurang boitaka na kena tukuni mai na kena mbuli o viti ni rote tin kaono na milioni na mbak sawoti kena tawani mai na buku ni tumbuni kau sarang ngole mena manu sangai ngole mena kena tawani bebir na nontangase ko ngoli kina bunga marau taka balete ni semba bat sarcunga kena beka tukuna ne bola tambu la kena mbuli na pura-pura mbuli mandeli na pura-pura sangai butu-butotu o tia sangai rarama na beka kira bayan dari cukira na bola tambu na bakatikibu ni basot bakatikibu iya na nongo bak madal tak cukai na geology oya laku batsar juga na ulutanga bira na tambana ni oira na geologist bunga bira ngo era daka tiko na mineral resource department bunga bira na geology sora daka tiko na tambani SOPEC dombulu binak mise prusi dombulu binak tal ngame nandi iyo satu tol metos cuk nga iyo lagi bakta wikem ni mone kebu kai tiko eso mer nangai na chiko na batutu meto setale ningai imbosi ningai bita mai na nomuni bakatutu iya naka iyo na bosang ko na Holocene be ko tanga me na bosang ko babalain ko na Holocene oya na tinna undolu na baksawut tinna undolu ko ngoni kino na no mo bareta ke
rona i bolongo ndongo na world prehistory and the Anthropocene. Ndo ni bolongo ndo ngoya volana nongo itokani o Dr. Julie Field o kwa laki dhaka na lomani dholo ke Singatoka. Na Singatoka beli mele adha sare na bosa. Ngo kwa ya volana i bolongo ona topole muna mbitani moni reida. Pole bina kasala ramba ile kutu. So tengkona i bolongo. World Prehistory and the Anthropocene, an Introduction to Human History. Ngo sa kay bolo saranga sa kay bako nga mebiaw en tolu na wula sa oti tika buni ambaki kung ano kinaw banggi tikimni kaya kay sobi kimni o ni binakata mo ni wilika ninga rin ni reda na ibola matas na amazon.com so talbek nga sana chuko na National Library rin yung ninga libitar tarakin natang ko na din ng nilanggo o Dr. Julie Field o kaya kili kada ka may singatoka na singatoka beli lebu saranga nakava redo ko na buku ni ulutangan ni korwaiwai bati kena korni valu blati ni bakan tike bati ko na kena tena kakana me bakana ndalo na kena takatalanga na budi na kena titalanga na ubi kena agricultural terracing ko ya ubi nakatamo sen bikem ni gone bolongo wili kachungo na gatikini ngonongo ndotalanga ni bolongo bewa sayani go na oceanography introductory oceanography na ibolongo yang sarvale wi kito na turi geography USP awa tora nagu major USP na geography kung ano kina bula binaka tinebua bula Alfreda isa ni binaka baliw na sema maya na nanta kalasi ni kuwa binaka baliw yan ay bolongo na introductory oceanography chuk nga kina na lew ni bikanda na vital no taknikua kasi masar chuk nga kena vital no santa takabuchi may na madaw sauchi ni takni na marota kaya na buku ni rona bolongo kau bakaya nga takay na nunggu baka rawe na nanda vital no ni kuha kone bolongo na world prehistory lew sar ni tukutuku momone chukukina me bakaw wabuli na university ni deba nungu major saranga na geography bunga na tumbutumbe rabitartar me biaw bule binakatabale beli tumbule binaka Priscilla may nandi cheso ni to dilangi andang bule binaka tangay ruanga sarawata bule binaka yana puno susumikina may nakoro turanga may dolisuba bule binaka iba kane nambongi ena buku ni nonda vital no ni kuha au bia ba matal tangakina nongo babi ni binaka be rona nongo professor may na university ni deba o professor Patrick Nunn bakatal ngakina o professor Randy Thayman rona nongo professor ngoro bakabun seranga nongo talitaka na lesson ngoni geography kabakabun kina nongo talitaka mula kita en Balneo Macau na Fiji Museum mula kibaka itabi na tambani baki keli kung kina na nungulu tanga tsukini ko na maritime archaeology sa na underwater archaeology baleta na baki keli kito dhakaba sa ngawalangan kito baki keli nandele ningele sa ngawale talchunga na baki tindike loma ni waitui so na loma ni nrano so na banua ona bamadal takani ko endo na tikini banua may Samoa na edeni banongo muli fonua o koya lapita site ya kunikina na tikini kurea na lapita ya ena tikini ngonongo sa tu ena lomani waitui na koro makaongo o muli fonua ena nongo bakandindike au redekina ni sa lutu sombo lomani wai na koro makaongo benaka walati ko awa muli fonua rote tiko ni sa lutu sombo en 2.25 na mita sa ngonong ko sa tuilo mniwai na korma kaongo ka kuniki na korma kaongo ko sa tuilo mniwai tui
e kuni kine wana undolu runan ra walu sanga vulkawalu na tiki ni kuro na lapita. Ka kuni talanga me na kuro na kor makaongo e rua na matauwatu. Ia na kor makaongo bikim ni na warongo chukumai e tukuni ni atawani ni loma ni tolu na undolu na ambakisawati. Rute chukayana ndono undolu runan ra bakadada ni sember ni sudu na Kristo. Na kor makaongo muli funua e atu e na ndelingele. Ia na mbaki tin ka dia ubitsul bukatulu ngerto ngoleni na ndoni bandindike. Erto na ndoni bandindike Roger Green. Orto ngali bandindike erto e akarto likerema e with na archaeologist ngoma in Islandi ena buku ni kena mbiwe ni dona vola kerkere metara ena bonoya en dona kelekele ni wanga. Ia sekani madala sombe kabikim ni sales mi Samoa. Au mbo kalunga to salis mi Samoa ngona sana ndakele ni na rara ni wanga buke fale olo menda ngole na sana mawime ngole ya apia kona korturanga apia o kenda menda ngole ena sana matau bebe mbasai watake apia toka na sana engara na yanu manono kena yanu apulima kangara talanga na yanu o savai na korma kaongo muli funo satu elomani wai enangonongo. Sa rote ni rua pointi rua 5 mita satu elomani wai. Ia daro ni bakataronga. Ele lutu bakataba wai. Na korma kaongo. Da garedi kinongo na mbimbi ni non raka na archaeologist. Chukutalanga oir na marine archaeologist. Oir rando baki keli ia era nunu wai. Randar sarangana non ra istulu ni nunu na kena matelilo na kena idemu rangai lako ena mbote ni solo merla kireda ena ngonar to nune ni kini wai ertongi reda ni tuera na korma kango ia na kai biba kurumbuite kina na neto zaka ena maritime archaeology ni keto zaka batalanga kirto talangana oir talangana veitambana mebakana sadana dhuria ningo ena tambana ngona oceanography saralibila tai na vitambanango wakasamtaka na madha saochi au watala na takirichu na geologist na ni mimithaka bata ni to pakikeli na loma nindela no kunuku misinga toka ke to le dhuru bena ndona ngara mi malangere vida na ngara ya mai voli vitala na ngara mi weni mbuku le dhuru mitala na ngara mi welo tu mi weni mbuka na kena laki bakandi kebi na ve ngara bakango tukuni ni ratawani talanga na ndona ngona rando baka yang ataki na be ngara bakango menonra inronro na ngona ni balu rando le tawani kina so ngende le lure kina ni tukina sona matanrabu tukuni de kunikina na nrabu sa so talanga kunikina na kurni bicara tambe be nakasartunga na kena matanrabu baka ngamera bita tu yani na matanrabu kena kurni biti sa lista mai na nonra kor right ena nutu zaka me kambara ena lomani ulni banua ena dalini koro nikeleanga keto le dhuru endo ngara na dano ngara itabuliti keto sibita na koro makawa ya ngila keto sanga idhambe keto sa dhambe ani ulni banua keto sanga le siru sembutari indor tu na tamani ngara baitamera era baka tiku kina o ira na turang kena maram ni kambara ena ngona ni balu da gari kina ya na zaka bati ni vitambana bango na geology, archaeology, geography, biology, chemistry, physics, bole yada talanga na astronomy. Na vitambana keda baka sainisi mo erto zaka bata meron irto umana kina kasoma kina na taro ni bika membaleta na oceanography. Na zava manda yada tu na waitu imbula. Na waitui na tauntaku ni tauntaku ni tumba ntaku ni zakau watike na waitui na loma ni zakau na buno chukina na bola kami bango na bimbarabi enda baka tiku kina kongoni kina be baritaka ya na bimbi ni zaka erndo zakaba na archaeologist wili saranga kina go erto na marine archaeologist awamba ukalongate ni wadaka batike na ndona marine archaeologist main Australian Maritime Museum o Kieran Hosty me daka ko bikito na tin ka dio sanga vulkawalo ngono se daka chukine na Fiji Museum ka kito maningole kina i lebuka baleta na tomba o lebuka kina yasa ni anu keda bakando obalau lebu tukina
na wanga era voda tu. Lebu na wanga era voda tu ina loma ni tomba sarangai lebuka. Lebu talanga na wanga era voda ena tondaku ni anu o balau. Tagerikina ya na rani taka bata na Fiji Museum kerto na tambana ni Saravanua. Batini bunga na ndau Saravanua era do talitaka na nunu. Ngor ni dona ngoni sal mera rawi la bukina sona be korkor ke bakai kune sona voda ni wanga ero ni rabakai ngataki na be bunua voda tu kina wanga ngo ka kuni tarai se bak sam taki kuni ra nunu mera bilingi se mera rangun nunu so mera likota mai senga bina kata me biutu roni rangai taka bata na be korkor ke na tambani Saravanua roni taka bata mera ni so mera le nunu mera lek sarapa na be wanga bakang Rani kota mai weekend sona rai sona talo no Macau me bakata kana wanga na Titanic. Bunga talo na be wanga Macau sona ngona Macau era donia sona dhangi da. Era mani nromu kina so saranga na wanga kasa saranga na del ni da kau. Ko ngani kina kabimbi kina weekend me na tango maka. Me da ka kunda baka sambu taka se mda lak me da le baka dadana na be wanga baka ngo se na be wanga raboda tu. Beleta ko niratango makitu ena lawa ni matintu. Kaya baka tombo na ndona ngona era sarangan nyubis. Si ubila waitake. Kung kina na tikin ngonongo na binakata me una baka binaka berto na tambani Fiji Museum baka osibe na turangango Elia Nakoro. Elia Nakoro dorobo ni mbua ndona ngona bala taka tikino ko en Fiji Museum. Ngonongo liu taka sarchinga ko na historical archaeology. Ba mbula sarchikani baka lebu be Elia baka tanga kini bindona ngone ni reo o Meroni. To taka bat sarchinga to tambani archaeology ena buku ni non to taka bat ke Cipriano Neman na non to director. O bina katanga mo waseni ko na ronon dolu kantua antua na lawa ni matintu na buru to doko lawa buru na UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage. The kalungate ni na matintu viti is a signatory to this convention. Kung kina bakalao takitu na beka membaleta na be wanga rabota tu wai se sombeka na korma kawer sa tu elomni wai tango makitu na lawango. Ia anda babi di binaka berto na tambanango Elia Nakoro ki Meroni ena norto taka bata kerto na tambani la mai viti ena ken bisa taki se bak binaka taki na lawan ni Preservation of Objects of Archaeological and Paleontological Interest Act. Gona lawa bako kota kana kena tango maki na be kormakao. Ia na kena ngandre me lorai me besau na laongo balete ni samei I kune sona be kormakao na lomani wai. Dari na lawa ya ni na dabuta ya ni na dabuta baka malua. Preservation of objects of archaeological. Archaeological ngo na be kormakao kune sa na be makaro kune na del ningel. Sa ngati ko na paleontological. Na paleontological ngo na fossil. Na fossil ko kunchuka ya. So na ngal ni crocodile ko kutukunya may nanggar may bulbul lista li na tinondol na bak saut si beritawan yo bitya na lawango tango maka na be kay kunya membaleta na ken kunya na ngal ni crocodile dari na lawaya isiya ni chuko kina na maritime archaeological sites. Ia na norto sabi na kata me bisau na laongo bate meron ni dhurua ni loma. Me tiko na koko na lawaya. Dagarita lang ngo babi ni binakin berto na tambani archaeology na Fiji Museum nirto sabi na kata me dhurua ni loma na maritime archaeological sites. Go na be kormakar kunya na bati ni waitui kena kune loma ni waitui. Rochungo na matanggali bak dindikin do dak AIA Archaeological Impact Assessment kena ken karuan na Environment Impact Assessment EIA kongo umani chuko na lawango ko sa giwili kanya ken balbal ni sember ni katabil takin do na kormakao si do na bonua sember ni tarkin do na wawu si do na ngoni sala don bendo berto na tambani ni archaeology na Fiji Museum merto le nduritu ena sen ngonde takin na takatak
ngona kena bimbi me tango maki na be kor makau bala tan ngona ngasa katabil tekina sayali bala to irna tangkasi era tarana ngona sarba ka dimian na kena kila na me bi ka ngona ko sayal talna kung kina na tampani sarva nua, na kena tarambe ka ngoni sala, na tarambe ka ni wabu, na kena taka na teitei, na kena tarana vale. Me taka na biba ka vale taki, na nganrib na katabila taki sonanggele. Iya sonanggele tukina na kor makau. Tukina sonan bulung-bulung makau. Ken bal bikim nimbe ka na wekango di bakarong tikumai, ke tikum be ka sona baka nanu. Me taka sona tambani ni kani sarva nua. Rasarangan ni bitar-tar berto na tambana ni arkeologi na Fiji Museum. Ko ya ubina katamo sean na bimbi ni kena tangumaki na be kor makau. Batana ngona nga sa katabil taikina se baka dadani sa be so saranga na imbulim-bulim ni banu. Yang ko na so na bika ubina katamo sean ndo na report o Elia. Apa bini naksar kini be Elia na na matate ni bika e bola na turangan imbuongo. Ono tiko na database. Ono tiko na database erto maroroi tiko na tambana ni arkeologi na Fiji Museum. Mateni database ya na terrestrial cultural heritage, na traditional maritime cultural heritage sites, shipwrecks, excavated archaeological research materials, lapita sites, but kena oral history recordings. Right there? Ayan na ono, na be tukutuke dartong garabatiko na tambani archaeology. No tambani takatakalewungo. Na be ka erto kunen del ningay, kena be ka kune lomani wai. Wakatal na kina na be wangaraboda tu, na be ka kelimai, na lapita sites, pata kena tukutuku makau. Kung ano kina ubi abari takatalangan ni kuwa, na bimbi na to daka na archaeology, erto baka suko muna talanga may na bay tuku-tuku makau. Already tingo endo na kahit tukun chukumingo Joe Lesiki na yaw. Nakabalebu Joe, iyo. Salita ko tina baka dindike emoturiki. Erto leki rede ngona mikina na bay tuku-tuku makau, membaleta na kor makau o nabuni bilew. Erto li baka dindike talanga kino sepeti matararamba, baka talanga kino Professor Patrick Nan. Erto li baka dindike saranga moturiki, naingani, ka dona kana una ka imbita ta kene na ibola mata na non to reporte. Rong binaka na beka erto redeka. Ko ngoni kina na tikini ngono ko be baka binaka be na turango Patrick Nan. Professor Patrick Nan. Na nona se mata chiko ko na be baka dindike so ke na tuku makau. Na oral history kwa rabaka sokumuni. Na ngono makau. Na nongo master's thesis au kla bungo be kimni sa Willie Comeback. Awa balati ko kina na bimbi ni kena maroroi na be tuku makau. Dine sor tuku no ngora talo makau. Senga tiko na kena yang. Tiko na kena yang. Ndo bulu binaka Calvin Peters may no way naka vanlew. Koroi Penny iyo kunya na be matau watu era chiko na Fiji Museum. Ke bakau ni binakata mo ni laki sarsar raw sarangan ni ngoliki na ngol sanan tolkin na museum na ngono bek ngose so ngotiko na buku ni Covid bulu binaka may kasor koroi Penny iyo kung ngoliki na ndo na ken bimbi ana tuku makau o kenda na ngoni kuwa obunga na ngona kita ndo leba kasuku mo na so ni tuku makau baya ele busar ndo tuku ko na kabate bor iyo ndo na kau binakata mo se weekend ni kuwa so ngona mesa kuma ndo ndambil tak na tevor menda reda mandanga se taba na bimbi ni non rabaka sokumuna na non tukanda kena mbunda na be tuku makau bango tu na kenda yanga ya ndo saranga ni tuku bimbi obi wa se weekend ni kuwa au kila ni bungo weekend sa lot so ngona sa sandali lotu so ngona bakanda ngi reda na be ka makau bango sanda reda nga NRI baka tevor au kira weekend ni kuwa menda wasea menda wasea tiko na raibaya baleta na so na be tuku bango tiko na kenra yang muno sole mandanga na ken baritak Hawaii endo na turango na wili ko na ken tuku membaleta na turango
o Reverend William Ellis. O Reverend William Ellis, o koe a may taltala i Hawaii, na tin kawalu rosang vulkatul, a thambe mikin na lut. E na nona may tiko koe Hawaii, ngai dona kai dhaka po koe, ngai wakatarungira na turang kena maram ni Hawaii. E na wei tuku makawe so, era sena numa. Sarang kay mani wasebwa na turangango. Na turangango na ngona may taltala kinoko, e koe viambaki rosang vulkawalu tiko na nona yambaki. E na kai viva kurumbute ki na turangango, ko turangan ni Amerika. O koea, ngai me bulida koe na bosa baka Hawaii. Ndambi sarang abat kaira na turang kena marama ni Hawaii, sa ngai bulida na bosa, ngai baka sokumuno koe na nona tuku makau. Iyan dona kau be wasea. Wasea talanga koe na wei tuku makau iso me bakataka na nona kalau na Hawaii ke o pele. O pele do tuku ni chuku ni nona na kalau ni volcano. Iya, na katalanga sa ngai daka na turang, iya apa tanga talatala ya. Talatala, turang talatala. Iya, rokovira na turanga kena marama ni Hawaii. Siang ni tuku no koe, gor na talo no makau, talo no va, talo ni chimoni. Talo ni nichu. Warai. O koe maroroe na wei tuku waya. Sanga me yanga be ira na turang kena marama ni Hawaii ni kua. Na kena dhaka tiku na vandindike, ni kena kadamboti tiku na volcano, mai kilo wea, era sanga se mata listale, bate kena wei tuku makau, e abak sokumona na turang e talatalango, e na tin kawalu rosang vulkatul. E na wei talo na makaya, sanga kilikina, ni na uli ni wanuango, o kilo wea, kwa kadambote chikungo, sa me dia mutu mando nongo kadambote na truno dol chin kawal nongo ya mike, kadambote chikungo. E na nona talo na nangase, e na tin kawalu rosang vulkatulu, sanga me kilikina, ni a kadambote tu na uli ni wanua, o kilo wea, e na tin kavitu dio sanga bulu. Rede? E kilei nga mai, na kena kadambote chikuya, mai na non retalo no makau nangase ngo. Ngai lako vata, kena non rabake kele na geologist, ngai kilai nindina na ituku ya. Rede? Yang doni bakarita ki vikem ni na turang kena maram ni barong tuku mai. Vikem ni na tambongon ni barong tuku mai. Si vikem ni biakan anggas ni buli. Ni sati ku vikem da non da telefon. Ngo sarosaranga ni da bakai ngataka, veira na luvenda. Mera bakai ngataka na be telefon ni bango, mera bakatarong iram biakan ang bundra, siya na tukandra, siya sembulat kung biakan ang ngonongo. So biakan na tumbundra, siya tukandra, samba kibit sa ngabulu, biakan siya walo sa ngabulu. Aron ni raturong na telefon ni, randang bera bital noe, raturong ay tarong ay imbu. Kami purong at ito na, so biakan na talong biakan ni Cornivalo, si sombe akan na sokor ang wala mike so na kay tonga so na kinabartek ya roni ratarong o iran na nguni mertarong ni na tumbon na ken tukan ena buk ni bimbi ni interview sa na kena baka so kumuni na oral history wikem ni na rede chiko na nungu master's thesis o wala sar chunga kina ng bimbi ni kena baka so kumuni na itukutuku makao kung ano kina na Vatikin do talangan ko na itamba ubina katal nga mo wase ni ko na itamba ko wase chika ni singa lotulevo na bimbi ni tukutuk ngo membaleta na moka. Gondo na moka me na koro vatulele me koro o wase tiko yani. Dina sara George Tami warongo da ndo ngona ya ena ken rabaka mai na be yeu makawa. Ena rai ena nona numa ni era mai mbula tiko na te borombeka na sona ebe yau bango. Ian dindu ina nonda rai, ian nungu reo yau, na kambimbi menda rai baka rambai levu. Ena buku ni beka enda reda na beka membaleta na nonda ngase na nguna makau. Nagai baka tau sarambek nga bekem ni, siya tabo na nomo ni rai ena buku ni kau ni mararoya, kena be kau ni binakata mo ni mbita levi. Ano siya nga ni tumuno baka tulewaki na, baka talanga kinorto na Fiji Museum. Ena ndoy baka tau saranga. Iya, ang nalista lang ko na ulutangan ni kena luto sombo na kor makawa may Samoa. Na korongo muli funua. Iya, tiko sona buna luto sombo kina. Go menda rai ena ramba levu ni wasa Pasifika. No, Pacific Ocean. Kung ano kino vetor na ngonong ko mo wasa ni biki mo ni, so na bika wabulida na nung ko wabuliti ko na University ni Vepa, na nung ko wabuliti ko be Professor Patrick Nang.
bat ki Professor Randy Feynman. E bida na bosta quando baka ntek baka semana plate tectonics. Plate tectonics. So talangan ngono do baka ngataki na subduction zones. Iyo baka rong tiko baka sa inisi bunga nangonoendre menta dingoma so ni tuku bango bikim nimbeka na sagi rongo da baka ndua. Iya bikim na tour geography e keme mbuli da na buru ngona kena mbuli sato tokandina. Biba kurumbu itaki na bika enda bulida membaleta na buru-burungo. Ira matanga na scientist era se lebu ngana kar se buliri tiko membaleta na buru-bura. The whole earth, buru-bura. Era sangai redo ira na scientist. So ira na geologist, na botany saulo ira, botany saulo. Botany saulo. Era tukina na beulu ni banua. Na beulu ni banua. Era tu talanga baka na plate sa na plate boundaries. Na plate boundaries. And vanua baka Pasifika rochi ko na matanggali plate. Rochi ko na matanggali plate. Au wala siya tete saranga ungai reda talang ko dora kanung marota kana nunggu baka rota ka na lesson ko. Rochi ko na plate ndo na awa chiko na Pacific plate. Andor pono go. Chiko na Pacific plate, sangai chiko na Indo-Australian plate. Gona mbotoni soloira. Gona bolongo simber matanga ninda senta rongodanga na buku ni nonra bandi. Kono wasia chiko na beka ubulida. Sa chiko na Pacific plate, sangai chiko na Indo-Australian plate. Gona veleti na mbotoni solo. Ya sangai na buku ni kenan do tukuni na plate ngo era balatu. Tolu chiko na kenan matangali. Na ya bala ni plate. Chiko na plate na mboto ni solo o kwera RB era ngwale bango divergent. Divergent era tawasi. Sanga chiko kwera converge. Converge ya kwera merala ko bata miloma. Sanga chiko kwera transform. Kwera transform go o kwera visive. Visive ngabango. Visive na plate, Kona non visive ngono kondo baka bunu chiko na uni. Bungo bikenda endo ka usa uni. Gondo talna kango na nungu talita kana bulingo membaleta na Pacific Geoscience enda ke bulida kina na beka tu na botany solo en lomani wasa ngona Pacific Ocean. Dagerita nga na Pacific Ocean limati ko na wasa na buru todo. Klani ni sarkilatiko na Pacific Ocean, sangay tiko na Atlantic Ocean, sangay tiko na Indian Ocean, na Arctic Ocean, sangay tiko talaga na Antarctic Ocean. Antarctic Ocean so nung gondo tukuni me Southern Ocean. Kongo na be wasa ko tiko na deba ni buru. Iya na kaya ba kurumbuti kina Pasifika, na kaya ba kitamer. Batinda kilati ko na nanda leso ni baka geography, the Pacific Ocean covers 1/3 of the Earth. Lageri kina don tamani wa sa libu ni buru. Usang gerita nga. Na buku ni buru nda chuki nango bikim ni na warong chukumay. Bitu sanga bulu poindi walu na pasende wai. Rosanga bulu kadio poindi rua buru. It's made of land mass. So 29.2 land mass, 70.8 is made up of ocean. The gerita kina na oira nantangase na non ratak takira na non rasoko viva kurumbu teksaranga no budana kayo binakata mo sayani na non rabisoko yaki kena buku tuwira mera tarana bi wangaliliw men non rabisoko yaki bukatal ngaki no ira nantangase na non ratakaba na bi mape me bakango bona stick chart na stick chart awasa ba matataka ni liw gona non to stick chart may na Marshall Islands kung gona bi kau ko bila tai chungo gona na buno ngoli kina na wai na waitui so the gerit kina na kena bimbi na kena non ngole kila bina kana buno ngoli kina na uwa kena wasa na buno liu kina rangi kena non biso kayak sanga imbulia na matanggali mapi bango na gerit kina gona na bimbi ni waitui weekend na Pacific kung ano kina obinakat mo barata ka weekend na bimbi ni kana baka ngatakin na mapi bakango me buke na non rabiso ko yaki ya ona lista limanda na botany solo na buku ni
non rabesi tiko na plate boundaries ko diverge ina mbotini sa ulo talenga na bono ni na idambe ni sina chuki na East Pacific Rise ngona mbotini sa ulo East Pacific Rise na sangatiko na convergent plates kwa soto bata iloma kongo ko chuki na to na Andes Mountains ko chuko mai South America tiko talenga na yanu na ulu na woli ko keviti na Marianas na Marianas kongo chuko na woli ko tal ke woli ko ke Guam na bibono ke baya na Mariana Trench na nanda bononga na Pacifica is the deepest trench in the world ndagerede kina na bimbi ni nanda kila na be wasa wa buliti kenda tu ukere kena ngona kina bakaronga chukume meramba ilebu na nanda rai ni bungo bikenda ndaga sudunga mai sada sudunga nandel ni burburungo nda sengso cinta kawitaka na kaitulom ni waitui na ngona dali buliti kina so na matanga leso ni bango me bakata kana geography kana geoscience bakabune mendale ingorongoro kina na mbuli ni kalongo na burubura ni selebu ngana kambaleta na burubura wasimberin kila mona lista lemengo na buku ni kena lutu sombo muli funua misamua ongo ngoli telichiko na buku ni volcano na volcanic activities tiko na no savai na korongo muli funua tiko na yanu o upolu na yanu savai tiko na volcano makawa sa senga ni kadamboto na ngonongo na gereda na ngono makawa kadamboto kina sonto totala na ngona ndo yado kina bakalebu mai Samoa bosibe na yanu savai na uni gai ndona kango na gereda na non rabita la noa na oira na scientist wilikino bo Patrick Nunn Professor Patrick Nunn da gereda na kena bebaka kurumbuta ki menda kila na beto saki ni burubura na kena edo tiko na une kongoni kina na dabuta kina matagali bosongona ndona rini bunongo na Pacific na wala chungo na Pacific Rim of Fire na Pacific Rim of Fire kenda revi biti toka sarang lomandon na getoka nda garida bango na Tonga Trench toka na sani matao na Pacific Rim of Fire ke baka ni reda na mapi ni Pacifica the wir taka baka ndua saranga na sinian na Pacifica da garida ndo sanongo na uni mo chavani da reda na ngonongo na yanu o Tana mai Vanuatu kada mboti tungango na volcano Taki ngoli me bango ibiti na Fiji Fracture Zone na woli ko ke dikumbia ndo yaba bala tunga na buno ya mbele tini ndoni chiko sona fault line fault line na kena dana baka Britania fault line na fault ngo ko baka tu me baka me na isema ni wura na ngona raya bala kina ko baka buna kina na uni da gereta langa na buku ni baka tindikin ko membeleta na Pacific Rim of Fire da gereta kina na buno ke de ngoli chiki na Pacific Rim of Fire ndo lebu kina uni ka lebu talanga kina na kan do kadambote na volcano so na volcano in the river so madanga na volcano kadambote tikuena lomani waitui underwater volcanoes ndo kene bartik ngo be wastia nani to ali daka i kambare na rono ndol kaono keto wonta chukumai na wanga na sendi keto ngole chukumai kambare mi keto ngole fulanga keto sa reda na ndele ni waitui ni sa virtu kina soata na soata ngone ai bakarite kia ni kadambote so na volcano na lomani waitui wako sibi ako tuba madal taka chukana singlutu lebu na malio kei lau kei Tonga chukulomaya na Tonga Trench lebu talanga ilomaya na volcano tu na mbote ni solo quando lebu ngona kina na soata ndo dhiri mai okla na bunga be rambeka na wekangu menesa no lau na roni rabakan din taka ndira tumbu taka mbeka mai sera reida na soata na kena virtu ni bononga ndo kadambote na underwater volcano baritaka ya na lebu ni babala ni mbote ni solo en second rate matando na soata nga baritaka mai so ngone ndo bakila ina uni ndo tukuni ni chuka na malio ke kandabu ke ono ilau na puno ke there erando kana ya baka sainis is a very active zone
ni chiko mena Fiji fracture zone idhake sange chiko na Tonga Trench kwa toka na kenro maliwa o lau watike Tonga ya na convergent plate ya kuba madal takchukia varitaka ya na Mariana Islands ko chiko mithake it's got the deepest trench in the world awatoro mai sona kena fika sabi ba kurumbu tekindina na kena titombo kena titombo na Mariana Trench mbiu mananga lomo Mount Everest mbiu lomo Mauna Kea ro lekaroro na kena mbimbi na kena titombo titombo ngona Mariana Trench iyo kiba ko ni gereda ni bola ko ba madal takchuya da gereda kina kena mbimbi na kena biba kurumbu tekindina ona tobole mo na reda ngo na sonitambo maro chumingo ngo tukunchungo the deepest part of the ocean is the Mariana Trench ngo na woli kuni Pacifica in the Pacific Ocean kongo ni kuwa dona kanda ubina kata mobulida mblatin in the vital na takachiko na maritime archaeology dona kambimbi menda toro ba kambimbi na nonda wasa we have to be proud of the Pacific Ocean menda proud talaga ni to come from the Pacific. Na titombo ni Mariana Trench is 11,022 meters. That's about 36,161 feet. Deep. Na kena titombo na Mariana Trench. Kung ano kina ba madal ta kung kina sematiko na nonda vital nongo membaleta na maritime archaeology and nonda torobakang bimbi na wasa lew ni Pacific Ocean kwenda chukinango. Menda kakunin da waseta ni na burubura land and the ocean. Na kambimbi na rosema bata chiko na bonongo. Nagarega na kena bimbia na titombo ni bonoya na Mariana Trench. We baritak na so na kena baritak ni nonda torobakang bimbi na nonda wasa ngoy na mboto ni solo. Na mboto ni solo. Semberindo yung molikina yang ko na nonda taka baka sainisi oira na geologist. Baka talaga kina oira na oceanographers. Oceanographers is a science of the ocean. Wirongo era nunui wai, era baka yung ataka na itamba, era levo na kara ka mera bulida kin se mera mapitaka na bika tu na mboto ni solo kung ni kino binakata me wasiang wala kina na buku ni kormaka ngo muli fanua me Samoa na buku ni une endo dakati ko na Pacific Plate ko kada mboti tukina na une se kada mboti kina volcano mai Hawaii ye tukuni talinga ni mai American Samoa ni rabi bola katstunga na biyan ngo tukuni ngona kina na mboto ni solo na mai Samoa haba balatu sono ngona lutu sombo sona sana sono ngona ala kodaki kena tana baka pertania the uparching of the lithosphere se na kena downflex na volcanic island sono ngona so la kodaki uplift sange la ko la ko son the gereda ngona vi tose ke tuni burburungo and the singreda na matana botu ye ndareda ngani sono ngona tangi ngola ni bango sona bonua saratu elo mniwai ndola kene barte konongo omuli fanua ye nangono buli tukina university ni abna ngono rongo kine be Patrick Nana tukutungo baka kurkur tal tu baka sing bambota bango sar tu kela bata ala fatia na tarai sanga itu ngono ko na vito sekini burubura vito sek ngona baleta na botany solo ya na subduction zones na plate tectonics babala tu na lomani botany solo bakata lang akina na verni why na sea level rise baka pa madal takchuka na madasauti na Holocene 10,000 years ago na waya toko balelira na limutal tu nangele baka pa madal takchuka that the Fiji we have now is 50% less than what it was ken balambale very mbek na wai na lomni tini non dol na mbek sawoti sa lebu mbek na be ngele na be kormbek sa tu lomni wettui kung ni kini doon kanga baka madaltik may na buku Samoa membaleta niyo muli fanua lapita site tondo nga mi Samoa sarang ge batarong at chiko na archaeologist ke baka lapita site tondo nga muli fanua kasa tu emboti ni wai 2.2
2-5 mita na lomani wai ken bale ando ton me lebu tale na kor makau bakla pita kar satu tal nga go lomani wai dari na bibi sa ni banua and na seng ni reda na matana botu ia na bibi sa ni burubura na there ni wai ken na vea ba bala ni plates kona Indo na Pacific plate but ken na Indo Australian plate da gereda ya na bito sa kini bunu bango baka bunu tu na bibi sa ni banua ko lebu kina na banua ratu ndel ningel ko salutu som Olita kin sa mata ta beka ya dola kene bare taking go na transforming of the sliding pass of the plates bole chungo na rona kene bare taking go na St. Andreas Fault ko chungo me America wata kena Alpine Fault me New Zealand ko tukuni ngona kina na ronondo luchini ka tolumbeka kla ko edha kando na uni lebu ya mai Christchurch tukuni kina na plate o kwe roa bisibia my Christchurch ro transform or they slide past each other interesting da gere kina New Zealand tikital chungani Pacific Rim of Fire da re ni New Zealand dole buna ngona ya papa dole buna uni me Wellington o kito wait ko mekya dona matakalele ya sige bor munti chu ko muli dakadaka ang kay munti chu bango sa re ni sa ya papa chu nungu bilo biloti mateni ngon dari kin baka sebu kena lonta gela kolok ngasa baka sama to weekend weekend memena cik New Zealand lebu ngon kem sakilakin na une iyo sangat tiku talangan na be une so me baka ba madal tak cik mingo o mosese bolo tabe na besi dolu binaka so talangan ngon ndo daka na kana besi bina plate sena subduction zone beka na kana ngole sombo na subduction zone bangoi wai eroni tiloma saranga na lebu ni waitu ngole kin roni baka bunda saranga kin na wolok me baka ba madal tak cik mingo kwai bina ka lebu nungu weka ndonu binaka na ka ba madal tak cik so the tsunamis the earthquakes na bika kedia baka bunda tu na tosini burubura tostu ni burubura and the second reda matanda in the reda na buku ni une ndo daka so ngon ndo daka ngone une me baka ya do mai tonga na vida na baksaoti na boli ku kay tonga tapu ra kay kinda talo irabango sando na uno miam sa tu intel ni bonu so ne miam sa lutu ko ya ni ulang do tala ni no bo sambuli da gereda ngona kene baritaki ni kena toso tu na burubura moto ni solo iyo ni taka ni tali taka tu na vital nongo na buku chungani nonda ulutanga ni maritime archaeology kung ni kenda tiki ngono na binakata mo na wasea ni sona taka o dakaba kena sona barita ke viti menda ono wasea ni bikem vanua nungo taka bat ke Kiran Hosti kona turanga mi Australia ketua ngole lebuka me baka baka madal tak chuka na loma ni tomba i lebuka lebu sar chuko na wanga era water tuelon shipwrecks bunga ngona lebu na sarbanua erdo nunukina meralaki reida na beka tuelon ni wai ia do tala na kango o bina katamo baka madal taka na nor tu taka ko elia na koro erto sa rederto na kena satu wani chung dona itu me viti me ona sanga bulu kabana koro tiko na bembati ni wai tui mer satu kitaki na ono there ona sanga bulu kaba ia boleh tercunga na fiko elia tol na koro erto satu kitaki woche balete ni sa longole ani na wai tui na non rolo mani koro kla tercunga bida na koro me na no moturiki bital nga na koro sakti ka buradambe mai na waitui ko ngani kina binakata mo waseni bi kende ni ko na bimbi ni norto zakata na wekango na Fiji Museum do saranga ngona norto do zakata bat ke na sotal na bitambana ngona Maritime Safety Authority of Fiji erto zakata batal nga kerto na Department of Environment erto zakata batal nga ke na Fiji Naval Unit under the RFMF, Royal Fiji Military Forces. Erto taka batal nga kena Tokay Affairs. Erto taka batal nga kerto so na NGO, non-governmental organizations, ko wilkinya na IUCN. Karto taka batal nga kerto na SPC, Secretariat of the Pacific Community. Pero nyo, binakatuwa ba ko tiyanga na pakaritaki?
Iya, ono waseani sona kene baritak bikem ni membaleti biti ndon biak bikem ni ya. Me waseani sona ibakaritaki ni Maritime Archaeology Research erto savakaboti na leoni timi mai mena Fiji Museum. Ndon bikem ni ya. Mena waseani sabongango china miniti ni nonda vitala no. Kami de sarai, but sona ni bono ni da butumekina au na bakaru da buteningo. Kem ndon bikem ni ora ni tamana tala na vital ni kua membaleta na Maritime Archaeology in Fiji. Na kena mapetaki se bola tuku taki na bekol makao R1 na loma ni waitui. Membaleta na buku ngani kena dhambe na wai na waitui kapakatala ngakina na kena aba bala tu na mboto ni soloa. Don bikem ni? Alright, don bina. Iyo. Au na bewa siangan bikem ni na kenan do vakasuku muni mani tuku makau. Me vakasa vaka madal te coach meia na yanu muturike. Yanu muturike do na turanga vaka matarang meia ko me baleti na buni bilebu. Iso maro taksaranga na muni tuku mani tuku ya no gueka me baleta na bunongo o na buni bilebu. Au na beko tak mena ulu tangango baleti ni bungo weekenda. Na ngon daga itumbo taka mikina sando tukun chuku weekenda tambu na kekele ni ndangole wai se menta bonto bango na wanga do tukuni mai da bako na mundi tambu ni nda wasa dake senda kele dake bata na ngone nda kele kina na verme na wai sana lebu na lako mena ua rede ya sona tuku makau oral history se talo taki mai vida ni tamba teni liu mana tunga me dha ni ko o kle bungo bikem ni o ni sana vetor me kana turangango na ya ni turangango o se le o dera turangan ni landingo liu the Attenborough David Attenborough. Yeah, David Attenborough. Sir David Attenborough. O koya awa muretan manda nunggu tu bol tuk sali bana kau babola. Na nunggu bina katakon mo sen wike muni o koya ngol me viti. Klan doni chumbe kana tin ka dio bit sang bul bava na nona bina katok koya. Me mai baka suku mana soli tuk makawa viti ka beba kurumbu tekindine sen ni roni baka madal takrana be ka baka sainisi. Wili kinango na ba madal takan wikim ni baka mbula sara wikim do na wekango mai mbenga. Ngo na nona bina kato Sir David Attenborough me kila ko na bila irebo. Bina kato ko me kila ko se dava na buna era butuka kina na wekanda na wekango me sawau na batu kata kaseng ni kama na yabandra. Baka talanga kina na kena kavibi na bonu may koro o tuni kasi bata ke raw nindalire may namuana may kandapo sanga ko may kila se dava na buna may langa kin na sere ngay daka na meke ngay rangay dambe may na bun do talanga ya indo na rano tikum beka may bunong balabo o kila ke tikum beka sona bekango may bunong balabo era baka rongo tikum mengo kerker ngay labling may sini baka mbula may bula binaka tevite tika may ngilan don bula binaka gor iya na ranong ko mi bunong balabo tukuni ngona ni me mabana beka boleh kan beka mabano sing toron beka na kin tuku ndo tukuni nindo ra ngolem beka na matakalilay era sangke do ngalo yan donu may mabana don sal ni tuku ngo naka laisa loveti era ngendo lako yan na matakalilay ngo era tuwe na lomanin rano na hika viva kurumbu tekindi na bai tuku bango ngoi vida na tuku tukuni ni angole mai Sir David Attenborough na nona bina katako mikila na italno berto na bana bonongo membenga na bilbili rebo na mai nadamaki mai koro mai namuana mai kandabu kay mabana mai bonombalab na buku ni nona bina katako mikila na reba ka sainisi da geredi kino ngoni chuko ni talno makawa ngai chuko na beka baka sainisi raba kada mero sama batorongo na geret kina so na ulu tango na ngai ngandra bikim ni na barang chuma muni ngai osea se muni vital no takai na buku ni bekai biba kurumbi take viti se tunga me do bonongo
nagarida awatang tak chukan ver na ngona kana kadibi na ika mbula may na muana bat ki na tamaki se kadibi tu nga me to mai nikwa ngoi son na ve maritime sites ve maritime sites walati kuna we kangungo o elia na kor o maro taksar nga babini na ka ve elia na buku ni nona wasia na ve tukutukungo go na nona bak madal tako elia ka baka madal tako ko na bosongo na sau ni vanua na sau ni vanua tiko sona ka na ndrenrenga me baka madala taki merakila na veka baka sainisi na tiko nga na de tal no makawa ninde kila ngona itala noa ayava na ndona ngona ka tal no taki chukuma na ngona makawa me do mani kwa ndona kena bare tekingo baka mbuli sar chukani bi kem dona we kangu na yanu nengani na sanolo mibiti ngona ika tambu menengani o klani bunga beka bikem nio ni na kila menengani rote chiku ni tol sabul kabitu 0.5 na kilomita mai verata atiko kine ndo na itala no makawa ena kena ndo endo lokana na ika menengani ndo na matangalika ngone lokana kine ndo tukuni mekakuni kauramusu na suinika endo lokana nga tu thoko nga na sui o tia mbiuta lewai. So beka bikem ni sana kilating beka ya? Iyo. Ya ngona ndona kene varita kini sona tuku makawa semana tiku nga meva wanikua. Ko ngona ngo sona tuku makawa karto sa wakasokumuna na Fiji Museum karto sa marroetiko na norto database. Kebka tiku tali sona tuku makawa wango onikila muningai vitartar mebiau se muningai vitartarani be elia na koro na Fiji Museum. Yana keni matai na itala no menengani na keni karua ngona na kenro tanrua o nengani wat ke obalau yana yano ngo nengani wat ke obalau na kenro tanrua rote tiko ni 8 na kilomita ngona lomo ni waitui mai nengani ki obalau ombo kalunga ta sar ni sar mai nengani andone ya nion rere binaka le rere sar vida nan ram tu kia le rere sar nambaravi ko ento tukuni ngone kina ni randola ki ko to mikina na ikango ardokania me biulista le na ika ni sembera ni me kuniali na kena sui dono binaka sanimo dono binaka nda bulida na fomu va me na social science back me vite ia na kenro tanrongo obala obat kenengani malio ni rone ani anungo tiko kina na dona malio ni waitui tukuni ni kata tu kata lista le na tala no makao na nangalo mai rakabono mai nengani ki obalau na malio ni bonongo tukuni ni vida na turang kena maram ni nengani era sangalobo tina bonoya ni rangalo tiko tukuni ni baka kata tiko na wai ni bonoya tukuni na itala no makaya na ngone rangalo chukini ni sambata sarate ka rangalo na tonda ku ni bonoa ngalo kino rakabono na gerida ya na itala no makawa endare ni rida baka na ngono ngo enda kaya ngora itala no makawa nga tiko na kenendi ni meva manikwa na non to lagi baka dindike o Professor Patrick Nang. Iyo ya na non rubio kan saranga kina ya o overlau bat kenengani na bonoya kata chukina na wai roni rangalo kina o irnando siwa si irnando ngoli na ngano rangalo mikina inengani ki overlau erapakila ni kata tu reseng ni rawa wale buketa lenga na non rangalo reseng ni rawa da meda boni raya ni tai biwa kurang butik tin goso na tuku makawa basa kumuni mainengani ken katol enda ngol sarani mana yani ano matuku ke wan ni warong chukuma na kang kumi matuku tombulu binaka iba kane na mbong go virtual na mo matuku wakumbulu sar chukayani wakatal ngakino be Eleanor Fuli ke Eleanor Fuli wambulu sar chukayani ke warong chukuma ni membaleti matuku tukun chukon kinango enda kela binaka tu ni ano matuku asenga ni wakamulum teki ko orto na tong no ngole mayo maafu na ngole mai me
sanga iviti mengali tonga levu tala poni vianu yanu wakamolomolom takiro maafu ya na yanu ngamatuku ngangatunga metho mani kwa enda gerede ngorkina ortona wekanda me matuku era sengni rauni randarana tawala sena ngafi beleta ni ortoa seng ni wakamolomolom takitonga ni wakurumbu takinte ni talnongo endine tu metho mani kwa kung kinda don merto dim takirto kina wakangu me matuku ko be bartak ngona kina en dona koro ilibu kaindaku bulu bina ka misiba en koro dona bola ka ilibu kaindaku itukina dona watu ndamundam na watu ndamundam ngo en dona mita na kena balawango kan 2.5 na mita na kena ramba dona watu ndamundam bola ka toke ilibu kaindaku bat ki rabi tukuni wangu ni talo no makawa baka sukumuni mai na Fiji Museum tukuni na watu ndamundamungo ke baka indua mai rabi lako sibita na watu ndamundamungo ranindo ngone ni uini ngone uo mekina uo lebu talo baka sibi sibi na wai lako yani enda garida ya uo na panua na kanga sanga indo tukuni na ngone sa rake uwa kina roni sa rakai saranga mendo me lebu kendaku go dombe ka rabi ngo tako sombe ka se tabali na yasi ni batun domdam enda kere kina ngorong man kekem ni nangasi ni barong tikumai na bimbi ni tuktal no makau iya nakanga sa gendo zaka na ngone me sangai me malumu kina na uwa se na ngone sa dhambe me kina bakame uwa loka mai sa gendo ndo zaka ndo na yangwana verto me lebu kendaku sagendo kau endo nan rani kau melaki umbi kina na batu ndamundamungo da geridi kina enda na raimbeka baka lotu ndakai ngona kani kama kawa ia semana tiko na bekango metho menikwa ngoso na beitukutuku au binakata me wasia na buku ni beitukutuku baka sokumuni mai me verto na tambani archaeology and Fiji Museum arto me matuku na watu ndamundamu second madal sombeka na wekangu me matuku archungwara sarongota mbeka na talnongo donu satu kuni mingo maraya na rayawa na watu ni loka donu vinak rida ya vandini dini takia toka ngai na batini sawana bola ke lebu kendaku bat kirabi na watu ni loka vinak maraya na bakan ditak mai na tukutukungo do tale na itala no o me wase tale ningo me mata dau me te levu do bulu binaka to na wekangu me mata dau to nana lutu nugu to na wekangu nana tokasa ke nungu yada na biokani na dokai ke mata dau nugu bumbu wati tukuni na bono me mata dau chukine do nangarni nam okla ni sana klambe kartona bekang walitia redin tal walitia mundu ni sarang ngodam bekan nangkarni na mungo toko saranga na batini barabi na ngare te kabusar chunga bola kana buno ya chukina na wai da ngarang go sina itukina na nam tiku telenga do na kene talanoa sema listale kene talanoa pe rokomut na stoko tiku mo koya me ngole ani ki udini banua mengole ani ibarata tagiri kina ngona biba kurumbu takin bital no makawango situnga na be bono baya na be kormakao se na be batu nangara kongo nangarni namu me mata dau me te levu kongo kina bina kata me wasia ngona kina na bimbi ni takataka tonga rabatiko o Elia na koro na Fiji Museum oya so na be tukutuku makau baka sokumuni bimbi kina me sema bata chiko ni talo makau kena vika enda reida matana botu mena metini na nanda vitala nongo no bina kata mona baka sukai kendelistale na vitala no membaleta na moka vitala no membaleta na moka awa bola talanga na nongo PhD thesis awa barata chiko ni kinongo na talo ni moka ngo na itamba ni moka mai i Taiwan umani pa madal takatal chunga kina mai Taiwan ene Pengu Islands
e rota ni 587 na moka e kunikina ngona bimbini kena bakan dike vital nga kabaka soko mune tuku membaleta na moka o sapa madal taka tuka na singa tu city na singa tu lebu ni sa lebu na nonda moka sa rambiu tu nga sa senga sochi nindo ngarabi baka sumahe bina ka lebu to mboselawa to masi rede tuku ningo nindo lubu na tau ni mebu na halo tondo lava na ngusi ni waina singa toka me koni lubu sandin rede ngo so ni tala noa ngole mengo ene sano nanronga ndo talango koroi peni waseti kumengo ndona tombo etiku mena nongo korni vasu isenganga etiku na lomani dolo kambula tu lomani tombo na ika meda kauka tuituina tu na tombo ya sandina kendua e baka bubuya ena bubu kede na wai mena yanu okia go boleka na ulni banua o dhau mure ka baka idhori tukina na iwoti ni bekankani sandina bule binaka koroi peni babini binaka yani bale bekemni ena nomuni waseti kumai na be tuku bakango menta mai buli kedikina na wekanta babini binaka sarchuka yani yango au na bakarita kain me dava na nonda vital no nikua sambala besar nonda vital no angko na itamba mai matuku enda na litini kinu go matuku kese barang cikumengo iba kane nambongi go na ibola ka bola o Professor Patrick Nunn go na ibola bola o Professor Patrick Nunn dona kana lebu ni bola na turangango kau maro taksaranga na be kaya waseti ko kwe na buku ni be yanu ke na be kormakawa bimbi be kwe me maroroa me da me wasia weekenda na signi ko na turangango Professor Patrick Nunn redango na yanu ngo bakarita kachuka ningo redango na yanu ngo matuku ngo ko lolo tik ngo na yanu sangai ndroi ni taki wabuki ngo na ngo bikema minando ndroi ni tak na mape ngo na vei bono sa ngole ani batini wai so that's 1000 meters 1500 meters 2000 meters 2500 meters ngo na mboto ni solo ngo na yanu o matuku ngo yasini yanu ngo na mboto ni solo in the second rather baka madala taka o Patrick Nunn ni mbeka ngongona yanu o mburotukula dina ni tukuni tungame baka me yanu mbeka nindina se tala nota ki tumbeka nga nando kai ngorne tukuni ena buku ni nonda vital nota kachukumai na plate tectonics ena buku ni nonda vital nota kachukumai na Tonga Trench na subduction zones kena heba bala na mboti ni soloa sona ngone dhambi sona ulni bonua sona yanu era lutu sombo me baka madal takachuka mitong nge takando na une ndona yanu lutu sombo total yanu boe dhambi yango na bonondo to baka ndindike o Professor Patrick Nunn nge tukuni ngone kina ni rendo kai na ngasi me matuku ni sona ngone endo dhere omburotu sona ngone yali omburotu yango ena buku ni bika baka sainisi ena buku ni mape ena kena mape taki na yanu matuku daga redi kinango na kena baka ndina ni tuku ni ngona na yanu ni tanrango mbrotukula reira ya ndondina na yanu ena ngona mbeka do yaba bala kina na lau Tonga Trench me daka mbeka sona volcano se sombeka na uni na mbote ni solo eroni ndombasi kadhake so tal nangona aba bala kina eroni lutu sombutali kongo ndona kene baritaki mo bakaritaka yani ndona kene bakaritaki na yanu o matuku kardo bakara madalta ni sono ngona era rayani elorai ombrotu sono ngona era retaliani sayali dagarito ngo yando na kene bakaritaki weekenda ena buku ni mbimbi ni dakadaka ngoni maritime archaeology menda vakandindin taka kina na mbimbi ni norto daka na tambana ni Fiji Museum o klasa randonia
nanonda vetalo ve tiko meni kua en leki tini tuka na yan ni tandra ombro tukula unanuma me waseni na italo nongo ninda kila ningo italo no makawa ia ena ve ka baka sainisi ena ve ulutanga baka geography baka geoscience baka oceanography ena nonra da kaba na mape e lourai ena e sai matuku e tiku talikine ndo tale anian e sa tu ena mboteni solo e ando na kene varitaki weekend na ngone ni kua na mbimbi ni maritime archaeology ye ni mber ni mai dava na nonda vitalo ni kono no manga me wasenga yani e na nongo alaki dhaka e dhikombia na volikue ke viti me bakau madal takachuka na madal sawati na Fiji fracture zone na Fiji fracture zone e toka na voliku ke viti ndono vinaka luke baka lioliwa ndono vamadal takachuka mo go luke ni ndau meke ni korni vuli ni tu na baka malol ni turanga sabu de dhake komburo tukula isa nakavale luke baka lioliwa daredaya dombeka na kena baka madala baka sainisingo ni sonangona ni sema bata ni tal no makao kena science daga redekina na yaba bala ni mboto ni sauloa eroni baka buna me bunde dhake mai na be yanu bango sonangona yaba bala tal na mboto ni sauloa lako sambutali na be yanu bakango awa sarabati ngona na yanu ya me tonga kona kena tukuni ni yali ndone yanu ka kuni tali ndone yanu bo daga redekina na yaba bala ni nonda mboto ni sauloa sabi ba kulu mbote kindina daga rede ni se leo tali tuna ka ndono menda bulida me bakaramba leo taka na nonda kilaka enda maro taka ni kota taka mena ulu taka ni kuwa meda me bilum veimbula ngodi kina ko baka vini binaka chikini bertona tambani ni Fiji Museum baka wosi bina turanga ngo o Eliana Koro ratu chone na udambalabu se peti matararamba batike na ngone leo ni rewa o mirewoni babini binaka sarchuka yani bale wir kedana tambani taka na Fiji Museum na nortondo ongo na taka ertola ki nune wai erto dhambi vanua era mode bakava era bonde na wanga daga kina na bimbin ve karto da kabati konga ni kini ve kimni na barong tikumai na bimbin ni nonda tango maka na nonda ve kor makao me da kako ni baka sausa taka na ve kor makao bakango me baka saba madal taka chukani na nungu ngale dikumbia na nito la kita kaka dikumbia na mali ke undu poindi me da bonde na wanga tiko lo maya endo na tamani vono titombo ngoe koko ua koko na ua na kendro maliwa o undu poindi batike dikumbia dona vono titombo ya ni sa keto wanda chukumanda na wanga na nasi alandina sa baka ndo mulandina sa tukun saranga mo kapitani me keto dhuru ke indreke ni na nasi alandina ngo ni sa ngole da kibango sa ke ngole sombu wai sa basar tunga bango na nito wanda tu loma ni to soko chuko me ketonga liti kumbia na kenro tandro ya ando na tandro titom ka kuni talanga kina baka lewu kina nangio ena nito baka ndi ki membale ti kumbia ke to rede ngona kina ena nanda rede na mape ki kumbia enda rede ni baka indonesa na la sombutu iwai kongo ko chukin na koro buni nuku buni nuku o na lele o batu lele kena uto batu ngorna vei koro korto chuku me dikumbia na bono chuku kina na koro kwa tawani nuku bula ngai baka tok bango era ngai reida na ulni bonua o dhaukavi kena ulni bonua na masi tok bango sanango reida na yani dikumbia baka mbambatu na sanango kwa boleka na Fiji fracture zone ko do daka tukina une baka talabe dake na ese ni ngo la kosombuto da gerere kina kana viva kurumbitaki ni da semata bata na beka da reda baka matana botu na yanu dikumbia na bonongo baka tambutu binaka era tawani tungo me da boni ko na netu baka ndi ketongere ni sona kormakao era tiko na bonua ko derto da gerere kina na ndombe kana ngauna apa tumbe ngona yanu dikumbia na kena daka tiko na une baka me talabe da kachunga kina ndona ese ni yanu kana yanu ko chukina ngona ese ni yanu ko chukina korobunuku baka me la kosombutiko ndona sana la kodake ndona sana la kosombu ni darida na yanu dikumbia batiko yana kene mbulimbuli da geridi kina ya
na viva kurumuita kini vikai tu viti au nanoma ni osea yani na maritime archaeology ni kila ni ngoindo na ulutanga na yanga vikenda na baka matataka vikenda na londa dhaka na dhaka baka sainisi na oceanography o vinaka valevu rupeni rasa-rasa iyo au marotaka ni tali taka chukumena baka rongo ni kua o marotaka talanga na buku ni londa vital no ni kua me baka ditaka chukumikenda na bimbi ni nonda maroroe na bitukutuku makao bikem ni rangone ni unichungoi vale rasaranga ni dona no muni project muni baktarongira na o baktarongi pu baktarongi tua baktarongi talevu na levu ke tuso ni tal no makawa era kilatu ronyo ni bola mituna keni bakandinandina saranga ngwa me dona ngona binakani kovindi enda chukini bangoi vale ia rotale na bonua una numa mo senga bakata tolo ni ber ni me dava dongo na Mbenga Passage vata kena Vunda Passage ngona idhuru ni wanga ena bonongo Mbenga kena bono me Vunda tukuni na rone idhuru ngo lebu sarchunga kina na vei rambek mukai sona wanga era me voda shipwrecks ka lebu talanga na sona vei tukutuku makawa sema tiko kena rona bonongo nonga tawole mo nangai to mana taleani madaka tumai batini sama tombo kenda na kosa na ngona sa bola kani dobi mamana ya ua na nonda vitala no ia unitaka ni ma tala taka na vitala no ni kua lebu sarna bono ndanga ndikina inai ngani endangole ani overlau moturiki matuku dangole talanga ya ni berto me mata dau me te levu dali talo talanga kina na yanu ngo o brotukula dangole talanga ni kina na yanu dikombia kena bibu no bango levu sana bi tukutuku so au abina kata me wase au nitaka ni maro taka au sana kere mo sana mai dava ike au sa bako mo sarchuka ni bikem ni ke sara nakabali buna sema tiko mai au sa bako ni binak tu yani bikem ni au nitaka ni nangai sema tal mai ena singa bako ruai katumai nakabali sara na nomuni baka tirorongo au sa bako mo yani bikem ni vinakabali sara nomuni sule na nomuni ngauna ngetobole talanga muni ngai ngole na nongu YouTube channel muni ngai laki subscribe ena nongu YouTube channel batena nongu video kede au ndombita ena nongu YouTube channel senga lani tona wai na program gona viva karoinga vikenda nanga sedake veira nangone vinaka luvengu Kelvin Peters lolo meni vale veiko vinaka vale sanimo Thomas Mbosela vinaka vale butau na ndo vitoko ni chikumai veira ngana ngone na singa tu city ke na singa lotulevu vendo chikana ku kere vikem ni rangone ani tumbu na singa tu city na Madomingo au sana live chuka yani ena nongu YouTube channel au sana live chuka ena nongu YouTube channel au kere muni ngai subscribe kina na YouTube Talanoa with Dr. T Talanoa with Dr. T ena nongu YouTube channel singa tu site sana sema yani kina sa vamo yani ni mo de toka ena vibu no keda ngani varong tukumikina me Australia me Dubai England Amerika vikem dona chukumai viti vinaka vale vina sema chukumai iyo kereta langa na nambu mengai vaka umai le salabeti o kereta langa sona sau sona ngato me vaka umai mentara chukongas ni buli vini vinak sar chukan vale vikem ni sara ke sona nambu ke vaka umai santa umaksara iyo vamat sar chukayani vini vinaka vi Mary Wesley ena nongu nambu vaka tomo kwa sona nongu sau ke na nongu itaumbe vini vinaka vi Mary Wesley ke vaka ni vinaka tamuni vule sona nomu ni taumbe ningai vitartaranga ve kwai vini vinaka sara ni vale vikem ni ke sara ningai vaka demu toka